Hallelujah! Kailangan, makanan nyo ngay meditate. Basta kaduwak ni Apo Diyos, mayat ti biyag ko. Mayat ti future ko. Hallelujah! Praise the Lord. Okay? So, tuloy. Ti mensahe tayo manantata. Hindi na palabas, ay paranggo ka na kayo, iti message tayo about the mark of God, kadag iti anak na, can mark of the Antichrist or mark of the beast. Ket ko lang nga ituloy ba si Tiyay, sakto mapan iti next message. Numapan tayo iti Revelation, tuloy ko lang diya, kung alpas unay diya Mark, madadyan, ibagak lang the name, dragon, gasay, iti marka ni Antichrist. Pero ipakitak pa rin dila mga verses. Tapno, ma-informan tayo. Ijay Revelation, chapter 14, beginning verse 9, tuloy tayo ba si Tijay? Tapno makita tayo jay, the name nga mark of the beast. Anya ti beast, kajay narungsot nga animal. Dragon di ay. See? Okay? So, let's read verse 9. Aging gana ti verse 11. So makita yung mark of His name. Nga dinagan di jay Antichrist, no totalum di ay rumwar jay 666. So, haan nga na jay 666, tinumberuhan the name. Okay? So, dagiti mamarkaan dito yan, nga worship day beast nga dayay, can the image or estatwa na, isudat dayay dusa. Isudat dayay ma-destroy. So ura niya mapaspasamak, ito nagmarkada dito'y, hanyong alalaan niya marka. Kayong agpampamarka. Taawanan ti salvation, diag pamarka ditoy. Nawatan tayo? Isu nga, kailangan, nga nuda tayo, nga believer, ma-informan tayo ditoy. Kat may bagbaga, ano ito yung mangyari data, ipaprasis dan, ti tao nga mamarkaan, ti nagan, or 666, or anya pa'y, mark of the beast, dragon, markade jay. So, they are preparing the world. Awatan yon. Isu day papapanan di ay, kung nga ito panang kontrol da, saan nga makalako, saan nga makailako, tiyawan markana. They are preparing. Okay? So nga ibagbagakon, nga, da kayo nga na bakbaksina nun, ag-withdraw kayon. Habang nasa papay. Kasi handa kayo nga sardengan Booster, next. Napay nga ta next manandita.
Inga na nga patayon dati tao, inga na nga makontrol dati mind. Hanan nga talaga COVID na tayo. So praise God nga natauhan ni Presidente Duterte. Nga kuna na nga, stop tayo na ita. Stop tayo na dyan, uston na ita second dose. Bayan yun na dyan, booster. Amen? So, dagita itikwa tayo. So we need to know no anya dyan mangyari in these last days. Hallelujah! Amen! Saan kayo masaksaktan? Huwag bakli ay. O dikit di, studyin nyo nga nalaing. Kasi adupi man mag-expose, pero kung kontra ang dapi man isude, adu ti doktoron nga nang sacrifice, ti license nan. Pero nagtitatao latahan nga denggan. Because the spirit of Antichrist nga bagbag ti nabalabas, bulaga na nagidya tao. Iti truth. Tapno sanda makita. Iso nga handa lata makikita, uray no, adu ti agsao. Pero praise God kada tayo, we have the Holy Ghost. We have Jesus. Amen? Okay. So, additional testimony this week, Nati may isa kapitan. Apam kinumplito na, nati vaccination na, chay, nagsakit. Idi nabaksinan, di may kadwa. Si Kandosa, di ay. So nagsakit. Kinmapsot di bagina, taray day hospital, pero natay. Di natay, pagkada palang manon nga positive. Nabaksinan na di ay. And then, adamat din may, nga, kwatoy ditoy, pinayaban ming barbero. Una na pastor, awan, madikon nga talaga. Nakomplitok ti baksin ko, adamat nun mariknak kasapsabali. Adan ti sakit nga ang awatan ng ti bagik. So madikon dayay booster, ura niya mapaspasamak. See? Ibagbagami lang ito'y, adalan nyo na imbaga ni President Duterte, ti-inject da virus. Haan nga anti-virus. Virus to immune your body daw. Ta immune on da kakasla, there are aramidon mi idi. Ay ba sa kan believer? Tiliw kami ti uleg. Alam mi di kamandag na, tay kabil mi kano di bagimi. Tauren no makagat kami man ano parihas kami. Parang ganon yun eh. Pero hangko kinaya di kamandag, di apron lang ti uleg, di kasay, di karnina, ti si dahil minto pa, jak pa kaya. Di kakaduak nga talaga, kaya na. Siyempre, minom na ti arak, bartak na. So nga na di kaduami nga, kani masiksikan mo tanon na di, hudin lang. So nga, kasday di ay. Pero, siyempre no, alam di kamandag ako, matay ka. So nga mo ni Duterte di ay, presidente. So nga pa is-stop nan. Bad is bad, kunana pa ay. Oray no, baga na nga ituloy na di, second dose, nga musturetan, oray kunana, pero at least man lang, baga na nga bad is bad. Matauhan ko mati Pilipino. Amen? Oh, hallelujah. So nga na kami, papastor, anda kami gurguraan. Pasalamat kayo, naturot kami may baga. Amen. Anyo ko na nga, palalo mo tiya nga pastor. Anay nga rot ti purpose. Nga inayawan na kami ni Lord. Nag-preach. I-preach me ni Jesus. Katwarningan mi ti tao, ijay aramid ti devil. That's the purpose why we are here. Amen? Nga uray mat ma-persecute kami. Because ado ti listener tayo di
iti YouTube. Apre-apresyaran na, medyo nabanggit ko na gito'y kat Antichrist. False prophet ka kung kunanan. Adaya mo ti Antichrist nga, ni Jesus ti bidbida na. Naku. So, ito nga pastor kung kunakaroon. Daya mo ti Antichrist nga, ni Jesus ti receive you. Kung kunanan daw tayo kasi. Ti Antichrist, kabusor na ni Jesus nga Christ. Ni Jesus nga word nga naglasag nga napanaganan ti Jesus isu ti enemy ti Antichrist. Isu nga oray bagada nga Christ kunada isuda ni Kristo hangad day Jesus nga na-crucify. Datayo dyan na-crucify nga natay nga nagungar nga napali day heaven nga agsubli isu ti Jesus tayo nga Christ. Hanta yung kalaban di ay, isu ti Lord and Savior tayo. Amen? So nga umay ito isuna. Suna ta green dito'y earth. Ti 1,000 years. But before that, rapture na pa tayo. Marapture tayo ba eh? Tapno, maiwasan tayo dyan, God's wrath nga umay dito'y earth. Because after the rapture, ibuhos ni Apo Diyos jay bowls. Jay malukong ti unget na dito'y earth. So nga maiwasan tayo diay nga believer. After 7 years, nakasjay, umay ni Jesus, i-end na ni Antichrist. I-end na dagijay nga kalaban na. Woo! Amen. So makita yun diay, no? Mapantayo diay chapter 19. Iti Revelation. Mapantayo diay. Hallelujah. Mauwatan nyo ba? Okay. Into naman ni Jesus, second coming na ito'y pagbaka. Chapter 7 is so jay rapture. It's a revelation. Chapter 19 is a second coming of Christ here on earth. So the 7 years nga gap the rapture can second coming of Christ here on earth. So no umay isuna the second coming hanan nga as a lamb, as a warrior king. Amen? Agsakayan de kabayo nga white as a soldier to fight. Kadwa na dyan na rapture with his holy angels. Deti mayat. So nga si kanto, ti kadwa na numarapture ka. Woo! So nga nagiday, suffering tayo dito, pagbiit. Panunutan nyo lang ka diday iti. Natawin nyo dito, awan pa kiti iti tira duma. Nga nag-suffer ka lang. Oh. Santo, after that, forever and ever, nakadwam to ni Apo Diyos. So nga nyo nga isuksukat, ti salvation nyo ti at anything here on earth. Hallelujah. Oh. Amen. Panunutan nyo de, suffering tayo lang, nga pagbiit, kumpara day pagyan tayo kani Apo Diyos forever and ever. Tagita gamin ti panunutan nyo, hanga day madama nga persecution nyo. Hanga day madama nga problema nyo. Kaamin da kita, sisiulaang ijay maranasam kani Apo Diyos. Woo! Hallelujah! Kasati biyag ti Christian. Amen! No pa'y kasta, adalatan ni Apo Diyos kadwato dito'y. Alamot nga persecution tinaibaga. Maranasan tayo. Maranasan tayo is miracle. Maranasan tayo is power. Maranasan tayo is blessing. Maranasan tayo is life.
while waiting. Woo! Amen. So basa. Verse 19. Okay. Kita nyo So, the beast can jay kings. Ito ibagbaga, king city, presidentis tata. So, adulan to, kaurnungon ni Antichrist. Iti the whole world. They are waiting for Jesus to come back. To fight against Him. Isu nga, or-orain na the Armageddon. Are you getting something? The Armageddon, place of battle. Kung nanti kakabsat tayo matpiman nga, na dumag-group, na Armageddon na kamit mabati. The Armageddon, isu the place of battle. So ngay jay Jerusalem, tatipag diswanto ni Jesus, ijay Mount of Olives, nga jay matlang nga ipangato, jay matlang nga agdiso. So, orayan da isunay jay. Sa nga dito Pilipinas, tilaban, ijay. So, nga jay agsubli, tay jay nga ngidmato. Are you getting something? So, nga orayan da ijay. Kamno umay da jay nga Jesus, nga taramida na. Verse 20, kita nyo matiliw to na gijay, si bibiyag na may tapak ijay, hell. Kasi ito taramidan ni Jesus kanya na. So makita nyo mark, dito yan mark of the beast. So possible, kahanan nga name man na ito'y, dajay narungsot nga animal, the mark. So nga nagidat kitaan tayo nga marka. Ang 666 laeng. Tama nga na mamarkaan dati dragon. Kunam nga, saan? 666? Isuday ay. Tani Satan isuday dragon. Nawatan niyo. Kat isuday dati, paggapuan, dajay power, dajay Antichrist. Nawatan niyo? So, dahi tati mangyari, tatan ti da dumanga nation, praise God ti Pilipinas, tamayat pa lang. Oh, so alam to dito nga time, nga dapat lang gundaway tayo. Okay, tuloy. Okay? So, adon to ti walang ni Jesus ti the whole world nga patayenan to. Agpiesta ti vulture. Ije bangkay da. Kitaan nyo nga ti mangyari. So, nga tinaduma, nagpapatinggada gamin, ijay mangyari ti agdama. Handa nga, biuen, jay biyan. Jay, after na daytoy, nagdama nga panawin. So, ano may ni Jesus, wakasanan ni Satan. Ken dagiti armada na, kakadwa na, maiwalang da, iti the whole world. Grabe daytoy nga gubat. So nga daday, ipiprepare na gitoy nga kings, presidentes nga gubat iti last days. Ngam ti ipipreparan dagayam hanlang nga gubaten dati Israel
no dikit di tigubatanda ni Jesus no umay. Sungada, dito'y nga mangyari. Ay kaya't tsuba nga mainayon, ijay army of Jesus Christ. Pumidot kanto ti maysa. No, bumaba tayo. After the rapture, makibaba tayo kay ni Jesus, nagsakay tayo matipuraw nga kabayo, nakapuraw tayo to jayan, supay jay, bakalam nga maysa nga Antichrist. Supay may tulong mo. Amen? Tadya Romans 16:20. At isaan nga mabayag, payatan tayo to ni Satanas. Amen? Dagita nga minti kitaan nyo. Ang ada nyo, ay, delikado pa'y, mumarkada. Apay nga markada ka, believer ka karon. Ti markada dyan saan nga mamatpati kini Jesus Christ. Believer ka ba? Angas sekali ay. Amen? Palakpak kini Lord. Dahil kumamat ti prepare ti church. Prepare na ti church, congregation. Kadagitoy nga teaching. Tapno ma-informan da. Tani, awan piman ti information na giti na duma. Surot dalatan nga surot. Andang gagam nga mo, kadugaman ti kakampi ni Satan ti government. Iti businesses, business sector, ti religion. Usurot ka lang nga surot nga wan amom ti word of God, madisib ka. So kailangan nga damang expose, kailangan nga dati tao nga daan revelation from God. And I believe nga may sa tayo dyan. Okay na. So naipagitag na ay. Nung ni Jesus mat nga markata yung akunak, na tayo mat ka jay, nang receive jay, spirit na. Romans 8:9. Okay. No adaging ka ti Spirit of Christ, kukwada ka ni Kristo. No awan king ka ti Spirit of Christ, handa ka kukuha ni Kristo. Basahan tayo diyan. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit, if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Okay. So nga ni Kristo mati, marka tayo. Hallelujah. So nga mapurpurma tayo, nga mapurpurma, akas, kanya na. Amen. So nga ikawus yun ni Kristo. Colossians 3:9 and 10. Okay. Sige, basa. Don't lie to each other, for you have stripped off your own sinful nature and all its wicked deeds. Put on your new nature and live in you as you learn to know your Creator and become like Him. Okay? So makita yun dyan. Anyat ikawus tayo? Okay. Jai, new nature tayo. Anyat new nature tayo? Sino? Ti baro nga biyag tayo ni Jesus. So ti kawus tayo di jay. Hallelujah! Mapurpurma nga mapurpurma akas jay creator na. Woo! Kitaan nyo na jay Antichrist, image of the beast. Ladawan. So, porma na iso na akas kanya na. Ngamit Diyos mat, porma na mat na tayo, kakas kanya na. So, makita yon. Titunay nga church, mapurpurma, akas, jay creator na. Ti Antichrist, mapurpurmada, akas, the jaimet, dragon nga diay.
Dahil pang pormaan na kadakwada. So, dakil ti diferensya. So, kailangan ti church, ang muda ti pakapurpormaan da. Di pagbalbalinan nyo? Okay, image and likeness of God. So, that is 2 Corinthians 3:18. Okay, pagibasa pa yung mahingsan. Tadjay bihay. Last. Sumagit tayo. The Spirit, Lord, pormaan na tayo akas. Kanyana. From glory to glory. Dahil di tunay nga papapanan ti Christian, ti believer. No hangga mapapan di jay, awan han samot nga tunay nga church, hangga tunay nga teaching. Ti tunay nga teaching, ipanda ka ijay. Amen. So adupi man ti kakadwa, nga basta na born again daw ston, handa nga munti papapanandan. Tida duma handa nga agugrow, handa nga ag-change. Kamayatin baga na ijay, the Holy Spirit nga da ka na tayo, ket baliwan na tayo, more and more, like, sino? Okay. Like Him. Amen. Hallelujah. So that's it. Tayin tuloy ko na jay, mark of the beast. Iso nga, nung makita yun ni Jesus nga life you, dahil ti mapurma. Umanos kayong umanos. Kas ka niya na. Hanggang nga no, in meditate yun na jay kat, nalpasan. Wandila kat napurmahan. Mapurpurma ka nga ron, more and more. Daily. Amen. So, kayo maupay. No, ano pa lang ti ugali yung daldalapuson the life of Christ. Taado gamin ti inarkos ni Satanas. Ado ti burluloy ni Satanas si Jebiyagyo. The more nga receive you the life you in Christ, the more nga matigpas tagijay. So anyo ako naan, in meditate na ikat niya na duma, dapat laeng. So agparang tagijay, time to overcome. Ano ni apay adapay laeng. That's the time for you to overcome. Kasi di kasana di ay, apay ito kunayo kanyak, ado tinag-change in my life. Pero no mabisan, adapay lang gayam ti, sa kabasit man nandito eh. Kat no ag-occur, time to overcome. Basta no agparangan, simpunan nga, matikulan daytan. Ije life of Christ. Kasjay. Ito no na-overcome mo manad, woo! Kung naman ni Jay, bet man ti salam. At least, Jay life of Christ, kat, majority ka. Amen? Makiskisayan, lagi jay sinful nature kat agdik-decrease. Pero agin increase. Jay, life mo in Christ. So nga no rapture, sigurado ka. Taano bunga mi. Amen? Hangka nga jay sangayin kakasay na nga, may salang tibunga na kakasay. Nagpangit jay nga kayo.
nag-i-straight nga pusti, santo adasangan na may maysa, adabay lang bunga na kasay, matintinag pa lang di maysa. Nagrigat nga marapture. But praise God. If you believe in this, ado ti maibunga yo. Woo! Okay, now, mabanda yung message. Start ko man di maysa nga topic. Ito'y, hallelujah! Okay? Dengar kayo lata. Kasi by series tinaduma dito'y. Verse 1 and verse 2. Tayo. Chapter 8, ti Roma. Okay, King James, tayo. Verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Okay. Ti may sa kailangan makita yun dyan, that there is no condemnation to them which are in Christ. Which are in Christ, ha? No awan na kin ni Kristo, there is condemnation. But to those who are in Christ, no condemnation. Iti King James na nayon na dyan, kuna na dyan, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, kailangan nga maamuan nyo to work the Holy Spirit ijepiyagyo. Verse 2, for the law of the Spirit of life. Sabali na ito yung law. Law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Very important ito ang maawatan ti believer. No kayat mo agbyag iti freedom. No kayat mo agbyag nga na set free. Kailangan maawatan ito Okay, so explain ko kada kayo. Anya ito'y law of sin and death. Nga ito'y, first, kakitaan tayo, what is the law of sin and death? The law of sin and death, so ito'y, take note, take note. The law of sin and death, the law is the Garden of Eden, that's number 1. Law of death in sin. Anda the law in the Garden of Eden? Saan ka nga mangan? Itibungan ti kayo nga mangibagati good or evil. Tanubangan kayo, you will surely die. So that is death, ijay. So law of sin in death. Tadjay nga law. Are you getting something? Dapat malalayo? If you have the Spirit of God, sunod mangi-reveal ka na kayo dito'y. Because, adalan tayo dito'y, hanga kaya tihid knowledge. Only through revelation of the Holy Ghost. Maawatan nyo na doy. Iso nga na kayo kat, ang maawatan na doy, pagbaga na doy, pastora, you need to pray. Amen. The gospel gamin, kailangan ti revelation. The under the law, no need the revelation. So you need to understand. So first, nga law, jay law is the Garden of Eden.
Ayan na nga verse. Okay, Genesis chapter 2, verse 16. Okay. Let's read. Yan. So makita yo, law of sin and death na jay nga law. Awantin ba nga na, no kanon nyo, agbiag kayo. No kanon nyo, mabindisyonan kayo. Ang asay, no kanon nyo, sigurado, matay kayo. Sigurado agbasol kayo. See? So that's the law of sin and death. Kinan ni Adan, so nga nakastrict na patay. But before that, mapantayo pa Anya ba'y ti law? Law of sin and death. Nga may isa. Jay law of Moses. Nga naited ijay Mount Sinai. Exodus 20 diay. Nga mabasa yo. Okay? So, ijay law of Moses, ijay tinakatnagan mananti Israel. Nga ijay da nga na-curse because of that law. Nawatan tayo. So ngayon may mananti sin and death nga adu kadakwada din mighty law ijay Mount Sinai. The law of Moses. So ano kitaan tayo dahito'y Romans 8 verse 2 and 3 ida NLT in diritsuda nga law of Moses. Basa. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Verse 3. The law of Moses was unable to save us because of the wickedness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the body's species itself, and in the body that the air and the end to His control over us by giving us as a sacrifice. Okay. So law of Moses. Jay may isa. Nawatan. Ngayon, jay saan nga kaya nga i-save ti tao? Because law of sin in death. So, kailangan nga umay, jay Son of God, nga iso ti makaisalakan, kada tayo ti basol. Amen? Okay na. So, that's the law of sin and death. Kitaan tayo, nga jay sin and death, ket product chay panag-disobey da Adan kaya naging Israel the law of Moses iti law. Nawatan tayo, ulitok manan. Sin and death product jay law. So kailangan makita tayo na jay. First, Romans 5:12. Ito kini Adan. Basa. And in Adam sin entered the world. Adam sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sin. Okay. Sin and death, ti mataptapik dito yung verse. Tinagbasol ni Adan, anya ti result, nakasrek ti basol dito yung lubong, kuno basol ti life ti tao, ket tinbunga na death, including sickness and diseases, na pumatpatay. Nawatan nyo, kay talong nga klase, ti patay in the Bible, physical death, spiritual death, and eternal death. So, dagit jay ti bunga ti sin, death, nga naggapuy jay law because of their violation
or because they broke the law. Amen? Kaputa brenek da jay law, sinalungasing da, nakastrukti, sin in death, dito'y lubong ijay life, ti tao. Iso nga, adati sakit, adati curse, adati devil, ada iti naduma-duma nga curse taytan. Generational curse. Kenda dumabay. Dagiday sinful nature nga biyag. Bunga na amin da jay sin ije law. So kailan mas set free tayo ijay. Hallelujah. Romans 3:23. Let's read. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Okay. So makita tayo. Amin nga tao nagbasol and fall short. Fall short. Nag-short. Nag-short kati God's glorious standard. Or short, iti kingdoms of the glory of God. Nag-short. Nagkurang. Kasparga natayag ka, inbababa ka. Kasparga nadamakan, nag-short. Kasparga na dati kawus mo kuma, nag-short. So nga nag-short ka ti peace, nag-short ka ti health, nag-short ka ti patience, nag-short ka iti blessing, nag-short ka ti life, nag-short ka ti power. So nga ada shortage, ti biyag mo tata. Nawan ka kini Jesus. So that's the wages of sin. So nga na ti gapuna, nga do problema tayo. Katno saan tayo nga muti ka sana masolve, dito'y gospel, uray may saka nga believer, han mo latang amo, kasano mapunwan, jay shortage mo. Sino timang punoy jay? Ni Jesus. Amo tayo ni Jesus. But how? Iso nga, ti problema tayo jay nag-short. So nga nag-short ka ti patience. So nga ti kaya ti Diyos ka isubli patience. Nag-short ka ti health. So nga kayat na isubli jay health. Nag-short ka ti blessing. So nga kayat na isubli ti blessing. Nag-short ka ti image and likeness of God. So kayat na isubli. Nag-short ka ti power, authority. Nag-short ka ti righteousness, holiness. Kasmarigan, ti tatawag, balay da niya. Kargaan da ti rihas. Padlak da ti talo. Awan na ta peace. Kuna lang ta karkaro do kwarta na. Baka kumalay ata. Baka katir na di chay kuna na ta. No peace. But praise God, kaya tayo na ta, isuti agsubsubli by the power of Christ. Hallelujah! Okay, next. Nakitan tayo. So now, dito'y mapantayo pa'y timaysa na verse. At least man lang, may kan kayo ti adu nga verses. Verse 55 to 57 is 1 Corinthians chapter 15. So, nadya ti solusyonan ti gospel. Amen? Okay, basa. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen. May tadya verse
57. But before that, studying tayo diay 55 and 56. So kung na, O death, where is your victory? Okay? O death, where is your sting? Duwa de jay. Ayan na ti baligi ni patay. Kaya ayan na di sting na. Anya ti sting? Ti panilod na. Ti silod nga iti kwa. Sepertian bubuyog. Na di poison na jay. Na ti sting. So nga, narigato, ag ino-inom ti sting. Now, sting, kung nanay jay verse 56, listen. Kung nanay, the sting of death, or, iti King James, mas-masag, the sting of death is sin. Ti panilod gayam ni patay, basol. And the strength of sin is in the law. The law of Moses and law in the Garden of Eden. For sin, ijay matineldi, is the sting that results to death or in death. And the law gives sin its power. So kita nyo, dajay law ti mga ti power ti sin. So, kailangan mas-set free tayo ijay law of sin and death. Sino tumakaita di jay? 57 ni Jesus. So now, adot i-series nanto na ito'y. Pero mapanakon, that's why, itin mind ni Jesus, binayada na jay law of sin and death nga penalty. Kadjay and work out na ijay cross. Chapter 2 ti Colossians, verse 12 to 14. Okay. Okay, tuloy. Okay, kita nyo, forgive all our sins. Na ito yan, verse 14. To the cross. Verse 15. Yan. So, ijay tinang-abakan ni Jesus ti sin. Ijay cross. Tapno maliwanagan tayo pa'y Ephesians chapter 2. Irugi tayo malang ti verse 13. Ijay tayo. Tuloy. Okay. 15. Okay. Anyada ko na. He did this by ending the system of the law with its
commandments and regulation. Anya ti kayat na sa when? End na, inabolish na, ti King James. The verse 15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. So makita yo. Anya tin-end na, ijay cross, tinabolish na, jay law of sin and death. Anya tinlan sana ijay cross, jay law, tinabolish na. Apay nga inabolish na, kastoy. Tingarod ko na, ti supapak, ti basol, ti result, death. Kailangan nga adamang bayad, ijay sin in death, nga result, iti palagsalungasing, daadan, kenti Israel, ijay law, ijay garden, ken law of Moses. Kailangan at dati mapinalty ijay, santo mademolish. Nawa tayo. Kailangan na namang bayad ijay sin and death. That the wages of sin is death. And the power of death is the law. So nga din, mind ni Jesus, iso natin na penalty under the law. Inala na jay basol ni Adan, ijay law, oray basol ti Israel, ijay law of Moses, amin nga penalty ti law, na ikabil kanya na ijay cross. Kasi iti kasala nga ng abolish, iso nga in-end na, jay law of sin and death and the life of believers. No, adakan kini Jesus ag-end jay law of sin and death. Because amin nga law of sin and death napan kini Jesus ijay cross. So I want to write the law of sin and death to penalty you. That's the good news. The unbeliever, of course, awan ka nakuha na dihay. But you, as a believer, adan ken ka the freedom from the law of sin and death. So no man ni Satan, ket iyag na di pumatay nga sakit, nga virus, awan right mo dita. I am now saved and free from the law of sin and death. Hallelujah. Are you getting something? That's how to be victorious. Our victory is the victory of Christ on that cross. Amen? Wala natawan nga rin ti kwantilo. Law of sin and death, nilipas ni Jesus ken ka, tinireceive mo iso na as your Lord and Savior. So nag-end. Tagita ti revelation kailan magkita yo. Tado ti believer handa nga mula kita. Mapantayo ka diti Romans 10 verse 1 to 4. Sige, basa. Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer, God, is for the people of Israel to be saved. I know that it is just in the mind of God, that it is His righteous will. For they don't understand God's way of making people right with Himself. Refusing to accept God's way, they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law. Ano ti kasi nga church? Parihas na. Tagita. But, dahito ti kunan ni Paul.
Tuloy. Amen! King James, for Christ is the end of the law. So, na-receive mo ni Jesus, nag-end jay law of death, law of sin and death. Nangabakan tilintag. Tadan tinang fulfill. Para kin ka. So nga, numapan ka ni judge si heaven, nga ni God, kuna na tak, 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 not guilty. Kuna de prosecutor ni Satan, aniya! Naabakak madan? Manata, naabakay jay blood. Binayadan namin jay blood ni Jesus, jay sin, jay law. Binayadan na jay sakit, binayadan na jay death, tanatay iso na jay, bayad na yan. So nga amin nga believer nga mga claim jay, ikalintugan ni Jesus, jay throne of grace. Woohoo! So na sakit, jay laban nyo. Nilipas ni Jesus in baklay na amin nga punishment for me. The law is finished in my life. The law tata in my life, law of faith, law of the spirit of life, law of Christ, law of liberty. Hallelujah! Dito yung nga nangabak. Naabak ni Satan ti kaso. So ano ang bumli ay ni Satan. Yeah. Kung ano di demonyo na, intayon. Naabak tayo. Antayo may deny. Nga ni Jesus nangabak ijay cross. Jay blood na piman tinaibayad. No, one lang jay blood nga ay pisitan tayo ito yung tatao ko na dahil. Ikulong tayo ko maisuda. Pero gapo jay blood. In manay piman nga bayad. Talo na tayo. Kunaday jay namum. Kamnuhan mo nga mo, ay hanang amo na ito'y piltikan tayo. Hanang amo ti right na. So, kailangan amuyo ti gospel. Na ti gospel, tin workout ni Jesus. So, bilang tayon, Romans 8, verse 2, I believe, at a revelation nga nalayo. Okay, verse 2. Yan. No, that can ka the law of the Spirit of life in Christ Jesus, tipat-pat human nga lintag ijay biyag mo, jay life of Christ. Ni Jesus and ti law ijay biyag mo. Ni Jesus, peace. Ni Jesus, health. Ni Jesus, blessing. Ni Jesus, power. Ni Jesus, life. Ni Jesus, light. Nadya yung tibilibam! Nasit free ka ni Jai. Law of sin and death. NLT. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit, the Holy Spirit, has freed you from the power of sin that leads to death. You are free. Free from what?
from the law of sin and death. You are free from sin. Jesus took all your sins on that cross. So kay bagay kami, thank you, Jesus. You took all my sins on the cross. Inlansam amin jay cross. You took all my sicknesses, all curses, all poverty, all death, and my life. Inalam amin jay bagim, kat inlansam isude jay cross. The law is finished in my life. So I am now saved. I am now redeemed. I am now free. I am now blessed. Jaitive faith. Woo! Apply it. Release your believing. Amen. So that's my message for today. Tumakdarteon. Hallelujah. I believe na naalayo. Tuloy tayo na ito ay series by series. Thank you, Lord. Lift up your hands now to Jesus. Give thanks to Him. Hallelujah. Ibaga tayo na dahil kini Jesus. Jesus, mamatiak, sika, tibiyag ko nata, nag-end, iti law of sin, and death, and my life, and my spirit, my soul, my body, my family, my finances. I am now free. I am now saved. I am now redeemed. I am now blessed. Thank you, Jesus, for what you have done for me at Calvary. I believe I am healed. I believe I have power. I believe I have the authority. I'm now alive in you, and you are alive within me. Now you are my life. Thank you, Jesus. Woo! Give God a praise. Siyak tag-pray para ka na kayo, amin. Father, thank you for this revelation. Salamat. Ngay gagayad mo na ito nga taong. Inyig mo isuna dito to hear this good news. The only power to save them. The only power to give them victory over death, over the power of the enemy. So, Father God, I commit them unto you. Thank you for touching their lives. Thank you for revealing this truth. Because this is powerful. This is what you have done for us. This is the finished work of Christ. Thank you, Father. Continue to guide them. Continue to manifest this truth in their lives. Allow them to experience the reality of your word by the power of the Holy Ghost, by the power of Christ's name. Thank you, Father. So I commit them unto you. I believe. I believe in you, Father God. I believe that you are with them. You are in them to manifest your glory. Thank you, Lord. Show unto them the real life that they have received in Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for manifestation. Thank you, Father. So i-commit ko amin na ito'y kaabsat. Amin nga na-receive na. Agbalin nga life. Kadakwada. Kat maging tutuoy jay biyagda. Kaya isuti takderan na till the end. Because sa wanan tinaduma papanan mi pay. Nuhaan nga sika. I commit them unto you. Continue to guide them. In Jesus' name, amen. Amen and amen.